All India Radio IMPHAL Medium Wave Meter Zathum Somli Pon Khat Kilohertz Zagyat Somgyat Lani Le FM Megahertz Zalathum Point Nga Pan Hongki Pongkhia PAITE Program Hi Tuni in Thuthak Lakkhawm Simna Le Ngaihna tu ten Phatna la hoi tak tak na hon tel khom teu Ngaihna inei dingu tuin amasa pendingin Toupa Ka Innkip chi la ti chin khotwani na phwa paukhan mangle alom te na sak Deya hon tel tu te Dorkas venga pan lian zapau muani nenem le zam khochin bana tol zagin ten mol pheng khwa a om lom le volte ngai dia hon tel hi Malaria, dengue le Japanese encephalitis na natiapan ivekun kiveng bitni. Inmun ahi kele inkim le pama thoka ngom the na ding tuivun na mun te ahi kele tuivun the na ding munom lo na dia pan lak chiat ding ahi
nalupun chiang in thosilen jang te te in a hi theilai le thokang ki ke saklo te te somin chi sa hosik na ne nge nge le ke chak na mun nai pen asa a hi ke le solkal dam doin khata malaria le dengue nan na hi yam chi kien sak pa in Japanese encephalitis kilat dana hi le hosik luna lungsim tol le the the na mang chi te a hi to bang na na ne le dam doin lian te zon pa in la kien kol pa in thuswa tu State Health Society National Vector Borne Disease Control Program Manipur All India Radio IMPHAL Thuthak Lakkhawm asim tu Mercy Manlungmuani Jingchang August nikhat Islam sa khwa zoi Muslim te adia nithopi Idul Juha hongtung dinga COVID-19 zaka khotang din mun ngei na banga PAITE lo hi na Muslim sa khwa zoi ten hai ni pen mi pi ke pun khoma vai sai lo dingin Home Department Special Secretary H Gyan Prakasin nget na bol Alim tang zo dingel na a ma ni incha ta in kwan te to thum na hunjang zo ding in leng nget na bol Idul Juha hongtung ding to ki zoi tonin Manipur Governor Nasma Heptullah le Works Minister TH Biswajit Singhin Manipur Pumpia om Muslim te teng nithupi chibai buk na nei nithupi in sa khwa twam khen lowa Manipur adia mona le lepna atun ngei alamet thu lengen State Disaster Management Authority akipan thopuan ki modung zoin Manipur lockdown khen ni na August ni guktan adia be lapin State Disaster Management Authority Noaya State Executive Committee Chairman Dr. J. Suresh Babu Chief Secretary in again na Manipura COVID-19 hileng le kilo son din mun etin kiamlam sanga punlam mano zo ahi na mun poimo khen khat le sem tu chi lo sia thuswa thak omma August ni guktan total lockdown ko hiding chi Government of Manipur COVID-19 Command Control Room akipan thuswak dungzuin apaisa da kal somni leli sungin COVID-19 positive case somli le sagi in punbe Jenims VRDL apan somthum Rims apan li Chuchanpur apan ni Babina Diagnostic Center apan thum Imphal West RAT apan thum le Siza Hospital RAT apan nga case thak somli le sagi laka police personnel somlegyat tela district dungzuya etin Imphal West apan somlathum Thoba lapan ni Imphal East apan somleli Kangpok pi apan ni Senapati apan som Chuchanpur apan nga le tingno palapan khat amaute tun COVID care facilities sa etkolin omlelu Dakal som ni leli paisa sungma in Janim sapan mili Meidram CCC apan ni Ukrul apan thum Kakching apan ni Kamzong apan khat le RD wing apan mi sagi akigom mi somle kwate RT PCR te sa negative ahi manun pot sakinomo active case zagyat somni le kwa omlel le damswa sangkhat jaguk som sagi leni to afeka gom positive case sangni zangale nga chamte hita Janims authority thuswak kemudung zoyin Zani taglam dagli minute som ngale nga in kumsom ko ka upa thobal moizing mi khat Jenims Hospital asi taksa tunga noplo na khin khat bana thazoile na khaksa ziaka Jenims apaglu ta COVID-19 test ni na positive mo swa om hidanin authority in gen July somni le kwa na khaksa sakziak ma adam doyin lo Thobal district mi khat tu jinglamin sinon ama aleng COVID-19 positive case a chamte hi tuni ta na tuam bana COVID-19 na veya si mi nga phata hi apaisa ni somni le kwa a Chandel district khongtal khwa a ki kap to na a si Assam Rifles thumte sun na hun tuni Birtiken Transit International Airport a zatinom Ngaihna Chief Minister N. Biren Singh Leng Khelhna misi te za na le sun na vane aman Thuthak saite kya nga again na mulkim na beya ki tha na mo pai thu ge na solkalin thiltung ki thei mo bollowa twal that te mat khiak na dia pan la ding a hi dan gen aman again be na twal that tu gamnoi mi te leng ki bumang lowa kilem na ding lampi gen khom le ngai to khom dinga ki mo pi ding in ngen sina twak se pai thumte in kwante apoi mo bang pan pi na pya ki ding in lengen Nagaland sokalin agamwa lockdown pailel August nisom thumle khattana din belap Chief Minister Nephew Rio Makai COVID-19 spokesperson le Minister for Planning and Coordination Neba Gruno tel Cabinet meeting huna thupuk na la ka hi hileng dal na dinga standard operating procedure leng district tinga ki bat sakvek ding chi a hi
Tudin munin Nagaland positive case sang khat zanga somguk le khat oma active case zakwa somguk le khat le damswa zanga somkwa lenga bana asinga chamte hita Meghalaya a COVID-19 na hiling dal na a panlak na in hoilam not zel chin Deputy Chief Minister Preston Tinsong in gen Aman again be na a lockdown be to kitonin agam sungwa COVID-19 case hundang sangin kiam jota chi apaisa ni lai niya case nga le zana case kwa mo be thakin kiam lamma no ahi dan hon musak chi hi Sikima zanin COVID-19 case somlali in punbe case thakte hi le East Sikkim apan som le South Sikkim apan li Health Director General cum Secretary Dr. Pempa Bhutia in again na Sikima tulalin active case zathum som kwalenga oma damswa zani e somlali bana COVID-19 zaka si khat omta chi Tunnu Itna na ve East Sikkim apan mi zali somni ilenga South Sikkim apan za somli le thum West Sikkim apan somli le khat le North Sikkim apan khat avek agom case zaguk le som chamte hita Mizoram solkalin agamu kimol mi te le kimol na lama gamdang te eton tham hi theina dia pan na satak la u ahi dan Chief Minister Zoram thanga ingen Aman First Mizoram Armed Police Battalion Ground Aizola synthetic football turf ground bol na dia swang phu hon na ne Aman again be na a First Mizoram Armed Police a football ground po Phatna dinga crore somli le thum point som thum lenga sanction omahi dan lengen India pumpi a COVID-19 na apan damswa million khat phazota hi dan Health Ministry in gen Health Ministry noya office Sir Special Duty in New Delhi a Thuthak site kya nga again na India a COVID-19 recovery rate percent sagi point somgya lenga in khang thochi Tulela recovery rate percent somsagi leni point somni lekwa tungzo Aman again be na a active case sang in recovery rate percent khat point kwa in sang zo chi a COVID-19 test na van zat hoi tak te ziak in niteng in India pumpi a la kukzel ding te zo inom chi mabana leng COVID-19 na ve et Khelhna le kep na lama dan ki bolte hoi taka zuya ni khata atampe na Lakkhawm tan te zo na dia Health Ministry in panla ding a hi dan gen tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim theyu hai tenga hi Lateel abana dingin eden Khelhna chila piangsang lun le alom te na sak deya hon tel tu te IMPHAL moiro sang le in kwanten mimbunga in kwanteu ngai dia hon tel thon khan neng tuan khan pau chingai sang sasan chingboy thangno le polson ten ngai khe tu teng teng ngai dia hon telu hi Makai pa hi siagin ihalo lalai song hana hon pia ito pa ahoy hi alian hi ama wangin isay ta ahalay ipalun hoy lai ni agam le
in nai ti ahon in nasyakin hinna khai ne tahi alalgam mitun siangin manglungku sangi tambi ai te hin ti ding so Chris le ai nahi asian ko na ke song ai ta ito pa ahoy alian hi ama wangin isay tha ahala ipaway lani COVID-19 do na a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian do le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panla zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le ma ban la met na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Lateel atop na pending in Tunnu Itna chila pausian chinina sak deya hon tel tu te zenhang lamka a om thangkhan siam tuan son mong thanglun mong vuwong bia khoi nyang ha vung le tanyan ten nu teng teng ngai dia hon telu Tunnu in vun dei no de an bangi ang laya apom sen mom ngil ngei lo sen mom no kil bang khang ding hai bang a san chiang in sambang zal na lai khuna sim thu le zai la in noi chim ngei lo ka sien mom kil bang khang me ngo chi Tunnu Itna liane Tunnu Itna om diamo Tunnu Itna liane kil bang khang khia mom no ten lam bang pang nun wam ve ni All India Radio IMPHAL Jingchangin Thuthak Lakkhawm Simna le Landungui tia kipan Phatna la Ngaihna nei dingu tunita lam tak li minute som legin to gitonin ni hunu abeita munchi a PAITE program ngai khetu teng teng omnom le mangpha